Wasikni Pioneer Kebarni Lokar Bang Autonomous Council MSC Kangwaiji. Hakiming Han langsung mate Bokajan Congress Committee Ame po Prodip Mundaya Pankar Chupon. Prekja Macharli Hamalong Gonot Sabaja make Kapadopon. Rat Kachong Hongprong Karbang Autonomous Council MSC Kangwaiji Arni Pangdak Tanglo. Aruni Paikre Hiniarni Assam State Election Commission Atumben Guwahati along Perangkia me Paponsi Pangdak Montanglo. Madula MSC Thordunji Sita Aruni Painko Rekathamarni Ang Bongsi nomination alo Joklong Chatko. Nomination ke jok atoma putha kangkrung kangsaiji mate scrutiny ji ke aruni Painko era plea arnilo. Lapen jong se MSC ke Thordunji aphan nomination alo jok era pijong si Thordundelo pulote aruni Painko era plea arnisi alo chian ponangko. Lason se MSC ke Thorji aron dolo Joklimpu Amen aru ni pain ko player ni sipang dak fit bola son se Karbi Anglong district hinia long ke do constituency ko era trok along vote ke jok bonji lage wosik ni pain ner kep arnilo ada porphai trok sira chitim pen vote jok bon se Arnikangsam porphai plira chitim anote ington ponko laben jong se konat ne kenang sod dhukok polote wosik ni phai kep arni si jok pon thupo laben thu vote ke lakha ponji ke wosik ni phai kre hinia arnilo posi Assam State Election Commission atom pen pang dak pontanglo laben thu arni hiniang bong api je pen se model code of conduct stame parpon fitpo news desk report Malong News. Aruni Paikre Hiniarni Inghan langsung mate Bokajan Mondol Congress Committee ame Pokimi Prodip Mundaya Pankar Chupona Jaimek Padopon. Labang so ame long aluhiaman penabare mai em Roton Ingti Mensing Taro Chatrot Teron James Rong Par Bongso Lekte Lordson Indoor Penchenglo Atumta Chetong Dunrinti. Anparta BJP Song Pen COC Puthot Congress along Penangana Bang Pabang Piatum Chingbi Dun Puse Abirta Nangpali. News Desk Report Malong News. Kibangji MSC election ke ani hot pon tang lo la sinai tum la swang bong pen kon ka chisi ka chadang do non phong MSC longan hai punik ji Congress as a party banke akai to organization hoi ke nitungi ready lo afema la ke banai political party la pen Karbi Anglong arata ni tum ka chinia teng lo pute BJP along ke non mat ke pine son ba long du nangji chodu longji me pusi dun chalo Wai fix tame aning ar loke kichisik tang lo je aning ki dok deng se lo la sini tu rada phan alang tum rada tum stame ke matha pe ki du ki sung ka do gawe hormu horta dor ki sope la pe anti people policy ajone la pen ka do gawe rad phan matha the pen dharmo lahaya jitu politics kleme joine Karbi Anglong stame cherok tok pendolo la si Karbi Anglong ke no du bangke Congress सरकार से काउंसिल तमे चारिलोंगपो पुसिनि तुमनिं थेपन tangde pini la bangso mai long preexam asong banang chipo ogrundo lasi hala tumhan nangli khin pen thaji ma je bangkon banang chipo ogrundo pini yong stame ladak ado kame parjuje pin pen stame tong se kot pen to da pen bu chang so soi bujame muni da jaki jonji do pu ajone ye pini ladak ni tumang lo la pen ado kame belek party pen stame pini dak 16 জন বাকে পিনি ডাক নং জইন এটো কারণে মই আগতো কংগ্ৰেছত আছিলো আৰু মই ভাবিলো যে মই বিজেপিত থকাটো ইমান ভাল নহব কেলে মানে বিজেপি দলৰ যিবিলাক নেকি তেখেতসকলৰ কাৰ্যকালে হওক বা যিবিলাক আঁচনিবিলাক লৈ আছে নহয় আমাৰ মাছ পাব্লিকৰ মানে অসুবিধা হৈছে আৰু মই নিজেও মানে দুখ পাইছোঁ সেইটো কাৰণে মই আজি ওলাই আহিছোঁ আৰু পুনৰাই কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিছোঁ যাতে নেকি ভৱিষ্যতলৈ আমাৰ এই কংগ্ৰেছ দলটো এনেকুৱা ভাল শাসন কৰি চলাই আনিছিলে আগতো আৰু ভৱিষ্যতলৈ ভাল ধৰণে চলাই ল'ব বুলি আশা বিশ্বাস কৰিছোঁ আৰু সেয়েহে মই আজি কংগ্ৰেছ দলত জইন কৰিলোঁ আৰু মই কংগ্ৰেছ দলত ভাল পাওঁ আৰু সক্ৰিয় সদস্য হিচাপত মই থাকি কামবিলাক কৰি যাবৰ কাৰণে মই মন্তব্য দিছোঁ আৰু তেনেকুৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে কামবিলাক কৰি যাম বুলি আশা কামনা ৰাখি ইমানতে Aruni Paikre si pen Assam angkang Charlie Hemalong Assam Sarkar hin pen gonot sapadopon lo labangso gonot sabajai megla ke aningkan wang tapadopon bontang angbong malom covid krisir ke ba keso kangdang plubajok pedek jaya son lo pening put hot abangso ajai meke deng pon thulong ke ening arong pik puta keong dong than ba ke hoila pen lo Charlie Osomar api potum pen pherang ke phan nang thandun laben bangso hot sarlang ke toka jai mekta deng pon la so hot external atumta nang humri pusi than ba ke hoya tum pen nang than pachin dun sonse Bokajan block ke parlo Samson Singh di ME school Rawangora lapen Gudam ME School Japra langso along hei hui along ta gonot sab mesen pen pachun pon hanjang langso ban Rajibson rong pi report
Malong Newsท่านป้ามีมาท่านป้ามีมาละให้สามีนางชิแรงดูนางจีปุโรละสินิตุมละมาดารุปเซงโลบางเกียบางบ่สามีปินิกละบางชอกนี่อันสิจิตต้องจอละให้สามีละอะโกกิตุนกิแดงคนนสามีอาลูปินิตามีอาลองเป็นดิระซอนอาฮูปินิสามีเล็บลิเดดอาซอนปินิสามีดูละให้สิกิตุนกิแดงป้ามีมาaku kiru kita pun non student num an chulong et i malah hai kami ni tung nang chilang nang siki bang lo la pen dak kidu kidam disiplin ko son malah hai si na chilang on si ni tung nang hi ki bang tu mi bang si bang cheng lo la si chuning si lo mang ai tu an kan bang belek chilar boy ya le he ni tung mang ai pining kan si aku akimi tum ano la bang ke la pu bang ke insi sang la ba president lo ni pan mang secretary Mother স্কুলখনটো মোৰ ভাল লাগিছে আহি পেলাই প্ৰথমতে মই নামাৰ পিছতে ছাৰহঁতে মোক বহুত ধুনীয়াকৈ আদৰি লৈ আহিছে তাৰপিছত মৰ্ণিং স্কুল এছেম্বলি হ'ল সকলোৰে লগত মই চিনাকি হ'লোঁ তাৰপিছত তেওঁলোকে বহুত ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰি কামখিনি কৰিছে তাৰপিছত আমি 9:30 মানত এক্সামটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ আৰু তাৰপিছত এতিয়াতো ধুনীয়াকৈ এক্সামটো চলি আছে ছাৰ বাইদেউসকলে বহুত হেল্প কৰিছে আৰু অনাগত দিনত আপোনালোকে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি ক'ব মানে আজি চৰকাৰৰটো যিটো লক্ষ্য হ'ল মানে এটা সৰ্বাংগীন মানে বিকাশৰ লক্ষ্য লৈ পেলাই এইখিনি কাম কৰিছে এইখিনি আৰু আমি আমাৰ মানুহৰ পৰা যিখিনি সহায় সহযোগিতা লাগে সেইখিনি আমি কৰি যাম পিনিলা গণোৎসৱ কে পাতি পনা ফুথাক নালি থেথিনি থানে এক্সিমা Dagdele tum gunotsop ke pati nangkok made pati edim ke laganile tum pan angsong pen order nai pipen ajok senile tum pati pono ke part tang da face ni pati alo la penon ke face thom suli bom na la penon sumartom ta mane exam to bom na suli bom langja tangde la gণোৎসৱ ke mentu pen sigi chenglo la pen comment an si pa jot igini di non da so face bang ke tumi pen self evaluation lo pini pen bang ke external evaluation day first lo pinap tang second po pinap dega bang ke third po tangte la pini gণোৎসৱ long student tuma parent guardian tum na chitong jona puthak nali thethini puige ma je ko pia thesilang li tum na chitong nang kogne student na guardian na chetong dun mare smc na chetong ge da community participation punile tum khan isi nang pingkhat lo je somara pia putum na mi dak nang chelang dun nang chidu dun nang ji pula supen ho joksi alang li tum sitami dak nang chelang dun lo nang cherap nang chitu dun lo somar do khan lahaila nang kirap dun bala kiru ke thailong sitami nang kirap dun nang chelang dun lahai phansi nang chetong dun jada koson ko pca somar dum dak suli bo mayat ma nang chichini dun je phan lahai pen joksi rong sitami usumar atum sitami hinuni de nai ba kini adontin sitami usumar atum du pote la school dun thelo pote dun enangi phanseni tum ke adon sitami la ni tumar kugido tumak ni tum dam bom la sana jalu tang sitami pentingnya ni sitami ladak sitami usumar tum sitami pini la son kichu pinso usumar tum sitami nani drak tang ho kopi kilo ni lah hai kicu vitamin itu acara ler kan vitamin kelang don bom do ko lada ke jong sini litum main meeting do ko te ni litum lah hai sini litum paklang kon bom lo la sinon asap sa usumar vitamin kimia so sini mak kon ni long do to pini ni litum lada labang so gudam english kolong ni tum lada guardian dum an kaching room ke la ke ni tum mitang usumar phan kaching hot Pima ni tum mitang sumar pang kacing hona joksi ni tum mitang hem ikam cibi kok pen sitami ladak pini labang so sekolong ni tum nang cingrum lo ni tum guardian na tum ta bang so sumar kini sen ni pan labang so exam kitok pen kimi dun sen lekilong lo polote ni tum apipo tum mitami si hoklong Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman Abirta.